ungamubulala umuntu akazana ukuthi ngithini hawu njengoba mina ngifa nje ngangena kanti hawu bethu yini engabe biyenza ukuthi uye kudadewethu yini ebiyenza ukuthi ungakhulumi nami ukuthi khona la ungezwa khona kahle ukuthi nabe bese khona lengxako ukuthi bese ugcina nawe sonukela sengakhona ukunathi kulala nawe kakuhle cause now kunjalo sishadile bekumele thina sizame indlela yokuthi sikwazi udadewethu ububuka abantu pho dade omncane nokwenza Ukhulu ithoba ngicela usasa lethoba kubingelele embukelo weBlack Life TV siqophise CCT sikhipha izimfihlo with myself Mlangeni uMagasela kuhlezi kuyintokozo kakhulu bafethu siphinde sihlanganyele lolu hlelo even though inkinga zabantu eyigaxa bafethu ziba nzima kakhulu kodwa angifuni ukuthi ngigcine mengikhuluma kakhulu umuntu mo special engakakhuluma ugcine seyiholda back athi usisi uvele wa complain asingaqali nodaba ngalibeke ethebeni naye ngizama ukwehlisa ngingakhulumi kakhulu ngibanikeza ithuba abantu abasuke besithembile befisa ukuthi sibe nabo uma ukuthi bafuna ukukhipha imfihlo zabo njengamanje ngicela usasa leli thuba ngibingelele ubhuti eduze kwami sawubona unjani bhuti siphila kanjani ubhuti wakephi ngokuhlala ngase-Eastern Cape okay ufisa sisize ngani la kwa Black Life TV bhuti wami into endifuna size ngayo ukuthi ndifuna ukuchazela umyeni nathi umfazi wami ukuthi kunemfihlo endinayo ngiyaxolisa ufuna ukuthi umyeni wakho yini kanti nomyeni yaqhubeka ngiyaxolisa ngihlulekile ukuyibamba okay abe ndifuna ukuchazela unkosikazi wami into eyenzekalayo kum phakathi kwami naye so ndagcina sendilingeka sendigcina sendilala nodadewabo so ngolento le iloko inditya iminyaka so bendifuna nje uba ndizixolele mina naye akwazi ukungixolela because naye senengxaki onazo endizibonayo phaa kuye kwinto yenziwa ngudadewabo yabo umfaka izinto ezifana nesichitho into ezikanjalo ngoku ngowasakhoni ngokuba sihambe siye enkonzweni ngendlela eright kwayena sekunento nje eliphunga phaa kuye asamthandisisi kakuhle yabo so ke ngoku besafuna umchazela le mfihlo le naye agcina seyazi kuwe ukuthi uyangixolela orenze njani ubudadewabo lo omunye olala naye ukhona yena kodwa akasahlali kwabo sehlala kwenye indawo umqoqasho kwenye indawo enzele ukuthi thina sobabini sibe nendlela eright yokufumanana yo okay so udadewabo lo mncane uyazi ukuthi unokha usisi wakho omdala uyazi yena udadewabo usisi omdala ongazi usisi omdala ongazi akazi so senenze isikhathi esinganani le nosisi omncane about 3 years 3 years not bad abantwana bekho protection nayisebenzisa ithini imeko apha hayi i-protection asiyisebenzisi iyona lento ukuthi akwazi ukuthatha izinto bese ayihambisa ngale bese zihambisa ngale wena indlo ethembisa udadewabo azabona ukuthi nje sengazaphuma kubo ngoba efuna ukuhlala nawe emazi kahle ekwazi kahle ukuthi uthana nosisi wakho omdala akuthi udadewabo beloko nje elilinga nxa ngabahlala ngibona usisi wakhe ndifike mhlambe ngekho usisi wakhe ndifike ndifumane yena ebenoloko elilinga efaka izinto ezimfutshane emaneza kume fika hlala lapha kumathi sibari wathi yabo so wagcina nami ngokumi sekuvakaleleka ngoba vuka feelings ukuthi phela nami ndiyindoda so ke ngoku agcina sesilala so manje awusakwazi ukuphuma akusakwazi ukuphuma ngosekunzima lento benifisa ukuthi naye makayazi udadewabo isifiso sakho sokuconfirma ufuna ukuconfessa njalo rather ufuna ukuconfessa ngoba ufuna ukuyiyeka lento yenza nodadewabo noma ufuna ukuhlukana nawe sisomdala ithini imi kanjani into lapho your reason of confessing imi kanjani andifuna ukuthi mina like sikwazi basilungise lento nomkami silungise kakuhle uphume nezinto lezi lapha kuye uncedakala yena ezibani bazi bandihlukana nodadewabo because enibonile ukuthi umuntu oyingozi uyingozi usebenzisa imithi awukazi uyibone wena endlini mukhona angikaze ndinake pho indaba ube neshow ukuthi iqhamuka kene ukuthi ndaka ndahamba ndawo komubaba afika ngixela ukuthi lo muntu ndilala naye nguyena lo aroma umuntu ozinto ngiyakuzwa very bad and stressful so hey chomam
Manje unkosikazi wakho umuntu onjani yena uzothatha kanjani lo daba ngicabanga? Kona uzoyithatha kona ngendlela engekho right kodwa yena ungumuntu okhulu. Umuntu nje o-right. Senishade isikhathi singanani mhlambe yena nonkosikazi wakho? Asina 7 years. Na 7 years. With a little sister? 3 years. Hayi Jomi, yabambelela uthe 3 years ya. Khona nje 3 years umbhanqeni udadewabo. Yeah. Awunayo intombi nje ushintsha emndenini. Shintshanisa bona ngibali. Ba related kanjani? Bayalamana ba umama oyedwa o? Ya bazalwa umama oyedwa ngibaba oyedwa. Yo. Umekwalo umakoti uzwenze njani? Anazi masekulapho. Uzoqhubeka nosisi omncane? Ngeke ngisaqhubeka naye sengifuna ukuphuma nje kwakuye. Njobe esebenzisa imithi nje umekubamba ngomuthi uzwenze njani ungaphumeki? Ngihlangana nawe futhi in the next 2 years ngithi kwenzakalani uthi hayi lo muntu wanifakela umunye umuthi. Hayi izobhina sizame mhlawumbe besizama umuntu wesizulu ozokwazi ozokwazi ukuthi besisusa lento. Hey guys, ngikanga kakhulu nani ngikanga izinto ezinzima. Anyways ngibukele Black Lives TV. Ubhuti uqhaza udaba lakho ukuthi unomkakhe asebehlala naye for 7 years. Bese banesancinza esudadwabo kamkakhe, imagine. Sebezone for 3 years. Into eyenza ukuthi manje abe angahlaliseki kahle ukuthi sekhona izinto umkakhe asenazo, izinto ezifana nesichitho nezigulo zangezansi, but uyazi ukuthi yena zenziwe udadwabo okasisi wakhe, udadwabo kamkakhe. Into ayenzile uhambile ubona uSampiyelo ngoba sebona ukuthi abasakwazi ukuya e-church benomkakhe. So mebe enkonzweni le yaseCameroon akusahambi kahle. Base ufuna usizo base bayamtshela ukuthi hayi inkingi la ulo wenza kanje. Uthi yena ngokwakhe ufisa ukumshiya lo sisi omncane. Bese kukhumela nomkakhe. Kodwa asazi ukuthi umkakhe ukuthi yena uzosasa kanjani lo daba. Uzomvumela nje ukwenza kanjani noma naye uzovela athi nje I'm out ngi-right for the fact ukuthi mubhizi uhevuzela phezulu kwasisi wami ngikhona. Omncane nakhona ihlazo asambe somlando. Hello? Yes, sawona njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila, ukhuluma noMlangeni Magasela, ngifonela ngaBlack Lives TV. Uhlelo lubizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. Kunobhuti oseduze kwami uthi umyeni wakho ufisa ukukhuluma nawe seswama ngazi naso nesikhathi. Oh, ayikho inkinga mama. Ngamnikeza isikhathi. Okay, sibonke. Ngibambela brawa. Ungayibeka endlebeni. Just sebenza yes, perfect. Yebo nkosikazi. Molo. Kunjani? Philile wena? Hayi no ngiyaqanga. Nkosikazi yendabhalela abantu bala kwa Black Lives TV. Ngifuna ukuthi bangincede ngikwazi banithethe nawo kakuhle because kunemfihlo endinawo la kuwo. Engifuna ukuthi ngichazele yona. Andazi ukuthi mhlambe kanye izokuphatha kanjani wena or uzoyibona kanjani. But bengicela nje ukuchazela unike nje ixesha lakho nokwazi ukuchazela kakuhle. Yo, hayi ngikumamela ungangitsheli ukuba ungithisile mbembe. Hayi kuleka. Khuluma ke baba ngithi. Into eyenzekayo ngonkosikazi. Uyakhumbula ukuthi thina sobabini asikwazanga kunanti yoba siqhubeke inkonzo yethu kakuhle eCameroon. Baba ngiyakhumbula. Yeah, so kube ngifuna ukuxelela ukuthi lento le yenziwa ngudadewenu. Usisi wakho omncane. Ndithi yenziwa ngudadewenu usisi wakho omncane. So ke ngoku bendlala nawo udadewenu lonke ixesha for 3 years. Hayi ungambulala umuntu angazana ukuthi ngithi hawu njengoba mina ngifa nje kanjena kanti hawu bethu yini engake biyenza ukuthi uye kudadewethu yini ebiyenza ukuthi ungakhulumi nami ukuthi khona la ungezwa khona kahle. Ukuthi nabe bese khona lengxaki ukuthi bese ugcina nawe sonukela sengakhona ukunathi kulala nawe kakuhle because now kunjalo sishadile bekumele thina sizame indlela yokuthi sikwazi udadewethu ukubuka abantu pho dade omncane nokwenza hawu ngabe ngiphila ngoba benifuna besikwaba siyithethe lento siyidlulise senze ubuxole nawe. Ngenxa yakho yini
sinzima bese ukuthi ubhale kuze Kodwa singakuse uyazi ukuthi uma ngabe ubulawa umuntu wasekhaya ukuthi into enjalo ayilapheki. sibekwazi ukuyilungisa. Zami zonke lowo muntu loyo futhi mina nje ngizohlezi ngibolile nje ayi ngiyakubonga nginibonga nobatili niyafana nje nabantu abafile empilweni yami ungimoshele impilo yami lapho mina ngikazi mina ngiphathe kabakazi asehlozela mina ngihlezi ngiphetshuli kuwena wena ukho konke waya kodadewethu ayikho into engiphambanisa njengokuthi udadewethu wesiphatha omncane awungilele ngiphila yazi shoda bona ukuthi ungikhophela ngigcine manje Lezo kanjani engaenzeni yazi angazi noma ngikwazi ukukhuluma nawe abona ngicabanga nje kudala kuphinduka inhliziyo ngivuyelwe inhlungu engizwayo nebekade ngizizwa ngenxa yakho. but ukhona utata onganento ongayilungisa le ngxaki yakho ukhona ongayilungisa utata so ke ngoku bengicela ukuthi wena ungixolele kule nto eyenzekayo sikwazi uba silungise le ngxaki yakho siba siqhubeke sibe right nesibabini. Ukungilapha kona uzongilapha yazi uzongilapha ngiphile futhi uxolela kona futhi ngizokuxolela kodwa mina nawe siphelile avele anginayo inhliziyo mina yokuthwala idosi mfethu ukuxolela ngokuxolela wazi ungilapha uqala ungilapha phela ngikwazi umsebenzi yakho Bangikwazi ukuhlukana nawe phela niseshadile iminyaka eminingi thina sobabili. Kumele ucabange lokho before uqale phansi uhambe uyoheqeza. Hayi ngeke futhi ungixolele. Ungakho nje ngicela uxolo kuwe ngifuna ungixolele siqhubeke sibe right thina sobabili silungise le ngxaki leyo nawe wena. Mina ngiyonke engicelayo nje ukuqala nje wasenginkinga naye. Akwenze ngicela ungilaphe mhlawumbe kunye nokunye uma ngabe sengipholile sengibuyele esimeni sami mhlawumbe iy'ngqondo zoshesha kodwa kwamanje nje cha into engiyidingayo ukuthi ungilaphe eyokuxolela ngikuxolela lokuthi sizobuyelana mhlawumbe kuyokwenzeka uma ngabe sengibuyele esimeni kade sengikusona cause yabo njengamanje ngiyinkinga nje yomuntu ngiyanuka ngiphuma izinto engingazazi yazi kuningi bengasitsheli khona okwenzekayo lapho ngihlonipha ukuthi umuntu wesilisa angikwazi ukwenzela yonke into kodwa yabona manje after lento ishilo yazi inhliziyo yami ikhala igazi iminyaka yami emingaka ngithembekile kuwena yazi ngiyazibuza namanje ukuthi isiphi lesi sizathu ebesikwenza ukuthi ukhululeke ukukhuluma nami cause wangikhetha wangisada wena kwabantu abaningi ngoba ungithemba yini manje lesinzima ukuthi ukhulume nami ngananoma yini ukuthi zanisoyika ngiphoxekile zanisoyika ukuphoxa so nami ndiyabona le nto eseyindidla iminyaka emininzi kakhulu nawe sendiyabona ngapha sowuyalimala bezocela ukuthi inantsika ixesha ngenye imini ke sikwazi uba sihlale phansi sobabini siyithethe yebo. Hayi kubuhlungu angifuni ukungasho Sema hayi kubuhlungu ithuka lona ngizokuphi ixesha uzolithola cause ngiyazidinga ukuzithola ngiphilile ngiyazidinga ukuzithola ngingekho kulo buhlungu okadadewethu yena angazi angiphintshe nanokumbona ubani kuya ngami ngabe ngenze ngihlangane nanaye emgwaqeni hayi kubuhlungu kodwa-ke ngoba ngisadinga ukuthi ungisize ngikhiphe kule nkinga engikuyona ukubonana sizobonana ayikho inkinga. Okay, ngizobeni kufonela. Uziva njani ke sana? Hayi noko ndiziva ndi-right ndiziva nokungcono at least sendiyikhiphe le nto uyilava maphakathi. Sikhuluma iqiniso between me and you awukazi uyithola ngathi usuyamthanda usisomncane after niqala untshontshana ukudlula lo muntu. Ke yakhona onto kancane iyakhona xa sendiyabona ngoba sekuyamoshakala kakhulu iyaseyimoshakala nyani le nto so that's why ngibona ngcono vele ngiyikhiphe le nto ilanga maphakathi enze uba ngikwazi ukukhululeka nami ndikwazi nami uzixolela ngokwami at least. Beautiful. Into engiyifisayo ukuthi mesenihleli nosisomdala akube ukuthi mhlawumbe ngicela ningahlukani angazi kanjani but anikwazi uba ndivele ndizifake kuma-relationships abantu umsebenzi wami ukuthi ngi-advise here and there and then ngilalele istory ngibone ukuthi siyakwazi ngokusiza uma ukuthi fanele siqinisekise ngokuphepha siyenza sure ukuthi sifuna kuphepha kodwa uma ukuthi futhi nakhona siyabona ukuthi usafe njengawe nje ngicabanga ukuthi usafe okwakho ukuthi uhlale nomuntu wakho phansi nikhulume manje face
to face nibone ukuthi nalungisa lo daba lalungiseki Yeah. but imfihlo niphumile Ayiphumile. I wonder mocabanga ngokwakhe bazobukana kanjani emndenini after usisomdala esazi ukuthi usisomncane ngeke bexabane yini Hey hayi ngathi bazoxabana kwamalibheka nje. Because liva indlela othetha ngayo naye ba uselisindile. yeah So ngazi bokwenzakala. Ay, okay. Ake sithembe ukuthi uNkulunkulu uzoyehlisa umsindo sozwa ngabe ukuthi khona la usidinga khona sohlezi sikhona. Okay. Bukelwe Black Life angeke ngize ngande kakhulu nizwele nani. Ubhuti bekudaba lakhe kunkosikazi wakhe emchazela ukuthi ubuye waba nisanciza esusisi wakhe. Waqonda ba usekhathele ke ngokuba ahlale nalamfihlo phakathi kwakhe. Oh my goodness, cha ninginikeza bafisa umuntu ongixoxa. Ngibonga isandla ngiyadlala. Anyways, thank you so much for watching this episode till the end. Mina Mlangeni Magasela ngicela ukuyidede inkundla bafethu. Please don't forget to subscribe, like, share and comment. I'm out. Mekumnandi ukuhlala nani. Bye.